Tā e mohio tonu ana tātou kei te oke tonu, ngā whare kai, ngā whare kawhe me ngā wāhi manaki manuhiri i te toko iti o a rātou kiritaki i tēnei wānei. Me te aha, e hari i te mea mā te pūtea āwhina a te kāwanatanga e ora ai e nei pakehine. Kia te huri ake tātou ki te pūrongo a Muriwai Hei. Aha kua he iti, he paunamu te kai hokohoko. Orongo mātou i etahi o ngā mate, o tēnei mate uruta e kia nei te COVID-19. Engari, he rite tonu tā mātou koke. Ko te utu te koke ngā nui. Engari tērā te mā harahara ki tēnei kiritaki Pākihi Māori. E oti a mātou te tūwhera i wā mātou tatau, ko te mate kē, kāore he rite tonu te taetai mai a ngā manuhiri. Nā te mea e ōrana tēnei momo mate e kia nei ko te mate uruta. Aha kua i whakamana te kāwana he pūtea tautoko ki ngā Pākihi, e ai ki ngā kōrero o tēnei kiritakia Anthony Matthews, e hara i te mea me pēnā. Kāore ahau i te whakapono, kāore ahau i te tatari rānei, kia haere mai, kia tae mai nei te kāwanatanga, i runga i tōna hoeho, ki te tautoko i a mātou. Engari, kei te whakarite, kia mate ururoa, anō nei, ko mātou, me tō mātou kotahi. Aha kua ngā wero o te wā ki ngā Pākihi Māori, e ai kia Anthony me kaua e toka tū me mātara merite hoki. Muriwai Hei, te karere.